We are putting the devil around. Yes. Kuhle uNkulunkulu uma ahlehla ezulwini abuka emhlabeni livi lakhe lize lithi uyagobonzela. uNkulunkulu abuke emhlabeni. Ngiyakwati lokugobonzela kuthi uNkulunkulu akugobonzelele. Ngiyakwati lokho, uyagobonzelana uNkulunkulu. Ngiphethe nje lokho. Ngiyacela-ke ukuthi netigaba tonke tigaba bathi nabangafuni kubala ngoba angaze ashiye lo munye phinze athi sebashito labanye, nami ngicela kusho ukuthi all protocol observed. Kumadvodzana kubantwana baNkulunkulu, kumadvodzana kaNkulunkulu, bantwana baNkulunkulu. Yebo madvodzana kaNkulunkulu nakubantwana baNkulunkulu. Yebo, nebantu nje ngiyacela ukuthi ngiyaphilisa egameni laJesu Kristu, egameni laKristu Jesu. Ligama linemandla, leli ligama leliphakeme kakhulu. Siyaphilisa, siletha kuphila emtimbeni wakomoya nasemtimbeni wasenyameni. Siyaphilisa kule mtimba yaNkulunkulu la ibeke kithi. Usiphile Nkulunkulu umtimba wakomoya, umuntu wangekhathi. Lathi Pawula, uNkulunkulu aniphe emandla kuqine umuntu wangekhathi. Usibekile futhi uNkulunkulu kule nyama lena lelijokodo lazathi Pawula, nakwenteka libhidlitwa lidzilitwa sinesakhiwo ezulwini. Kumnanzi lokwati ukuthi siyi-2 in 1. uNkulunkulu usiphile emathuba njoba si-celebrate kube kuhle kuNkulunkulu solo kuhle ukuthi 18 October afana na ncamashi na 18 October loya lesaqala saba ne-honored prayer yokucala kwadalwa umntwana ke nakatalwa uyakhula lesi sikhathi. Ngawuthi ngisencele ungade ukuthi utawukhula beyini ngesekudla akhule njengabo John the Baptist nje. Kwatshelwa kwathiwa wena mfana utawuhamba ulungise indlela yenkosi, utawulungisa indlela yenkosi. Wadalwa kumfana wakhula. Kube kuhle kuNkulunkulu silonyaka phinze ifanane le date ncamashi. Indzaba yeligama laJesu leliphakeme lesiniketwe lona kwaba kuhle kusinakudala lo mfana abevela athi uNkulunkulu utasumbulela ukuthi yini lelo gama lisho ukuthini. Siyaniphilisa ngalo, siyakuletha kuphila emoyeni, emphefumulweni, emtimbeni. Sikhathi singabe sesiyazuba kanti indzaba tiningi kodwa nje tifinyetiwe tonke. Sendele ukuthi ingqondo nawe uyisebenzise. Sibonga kakhulu nangihlola ka-YouTube, kuyathokozisa kakhulu. Siyabonga nabani kube khona ukuthi hawu siyahla nje mfundisi. Bazalwane, namasondo enyathi lawa kusho njalo. Uyabuya Jesu mbamba embimbombo. Mbamba uyabuya lo babe kulabo laba lema-altar labahlala naye bayamva ukuthi uyabhavumula. Lesi sikhathi ngathi ngabe ukugwabaya la nhluka sikwende njani yini ngathi niyadlala. Mina ke ngikwati kahle lokho futhi ngiyithe icala ngoba ngasho ngathi kuchamuke laba bacale benta tinto benta kuthi nase kufika lokungiko
Bantu bathi sesawukholwa njani ngoba hayi sokuchamukela abantu nalona ukhuluma lokhu. Kanti uNkulunkulu bavumele mabomu ngoba bazalwane uNkulunkulu usebenza kanje. Wavuma uNkulunkulu ukuthi kube nemithetho, umthetho wekuthi esikoleni umfana nyalo nje batawusonzela babhale ama-exam. Abhale i-exam umfana sitombona athi uyayini ka-form 2 ngiyabekisa. Wakuvuma uNkulunkulu lokho kwaba semthethweni. Kanjalo nangala lesinye into uNkulunkulu yathi beka nje tokhonakala ukuthi kubonakale labo labangebakhe. Kube neliso lokuhlola ukuthi lokhu bese kuvela kuNkulunkulu akusiko ukuthi kwemuntu noma kuyinhlakanipho yemuntu, lokhu sekuvela kuNkulunkulu. Nalapha-ke bakhona laba lokhanzakala bahamba bayamosha bente tonke letinto leto lokhanzakala ukuthi athitho letithokotisako. Kodwa-ke uNkulunkulu unendlela yokuthi ukhone ukubona ukuthi lokhu bese kwasekhaya kithi. Ya, so labo-ke labahlala noNkulunkulu bayeva ukuthi hey bazalwane ngize ngakhumbula ingoma sinawo emavidiyo hlezi sithandazela kungasiye VOC kuphela, kungasiyo futhi i-Council Conference League, kungasiko futhi bonke bazalwane lokhansi babakhona lapha ku-prayer yakithi yaka Voice of the Church. Kunalinye ingoma lesibuye lokhansi siyakhatha nje le video yonke isikhathi nebafundisi uzolwana ushumayela uthini kukhalo ku-prayer ya last year la bahlabela khona labanye ingoma labathi ziyezwakala izigi senkosi Nkosi yami, bese uthi nabangcwebileyo ziyezwakala na andana lawo magama lawo ukuthi yini lo yivako wena ndiyavakala tiki. Then kwaphindze kwahlabela abanye abantwana ngasho ukuthi ku-memorial yalomunye lo watiwako basinabahlabelela wazi wathi MC bekakhona lapho lengimatiko kanti isihlobo sami wazi wathi uyasabeka kanti uyati sibe naye kakhulu emagwaveni. Kwahlabela abantwana le ngoma le-common nje leyatiwako kanti sekungumlayeto kithi ngoba siyabuka sendlule ukuthi wena uyathi zakhathi ume lapha thina sibone ukhadimula. Yebo vele bahlabela ingoma lethi usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeze. Yabona nje nawubuka laba sebagibela indiza noma-ke sibona ama-helicopter uma amasotsha azuba lapha noma bakafaya nasebemela emnyango ukuthi they shall throw themselves uthi uma emnyango Jesu kusho ukuthi lotho emnyango sowehlela emhlabeni. Bese phindze le ngoma verse 2 akhona uthi namagama alotshiwe yabangcwele labo labhalwa umhlaba ungakasekelwa sebavele babhaliwe. Bazalwane kodwa ngendani nje ukuthi sekufuna ukuthi ngikhokhe konke. Kodwa-ke angendiwa ngendiwa lo ngithumile ukuthi tiboniso leto ta physical ngasho ngathi bazalwane tiyohlala tikhona ngoja atikakukhohlisi. Sesishito kaningi ukuthi Jesu nakathi bantwana bawuvukela abatali nebatali bantwana bantu bawuba nebulwane. Ngikhumbule onephela sibe nayo nebantwana ama-students ninjani nje siyaniphilisa nani la khona nasibuka tindzaba sibuka hawu lona sowubulele lomunye. Sabakhuthaza abantwana ukuthi hlalani evini laNkulunkulu ungatonibamba lo moya webulwane. Sabe siphuma-ke sifumbathile ukuthi nje siyasimbolize ukuthi siyolahla lena letinto bonke nobubi. Phindze iBhayibheli likhuluma ukuthi kuyoba nabo earthquake, kuyoba netifo letingalapheki, imibuso iyovukelana nemambala ngiko lokho. Sase siyachaza ukuthi phindze Jesu nakathi kakhulu nje lo Luka 17 nakathi naku kwaLord le 25 letingisikisa number 1 bantu babe bashada benziswa enabakisi kuganana kulamalanga. Ikhona nje weekend la bangadeki umuntu noma-ke kushada umuntu khona bantu bakube banatha awubuke tshwala. Nkosi yami khona lapho-ke
Number 3 kuthiwa abantu bayobe bathengisa. Hey, kuyacushwa nawe la ibhizinisi yakho sakukhuluma lokho. Uthi-ke Jesu mbamba uthi kuyoba njalo ubuka-ke la kwembulwa nalo ligama bengathi sisesontweni bengathi can you say after me la kwembulwa. So in the midst of lapho earthquake leti iboniso leti ungazi uthini kube bengathi kuvumelekile ngalokho semthethweni nje lophelele bengathi bantwana baNkulunkulu sibabona ngalokuthi bathi mnisi iBhayibheli lithi kuyoba ne-different ingalapheki earthquake imbuso yovukelana bukathi kwendekani ka-Israyeli. Umhlala lo indodana naku le kwadika ukuthi ndawuthi ngesencele lokhu konke ngesencele ngala ngasekudla kukhona into letabe yendeka kithi lengakhulumeki lemnanzi. Angithi lo muntu nsini nje Nkosi yami Jesu utawulanza lento yakhe lela ngekhathi ngiyiko sesikhulume kaningi lo 22 years sithi kude Jesu lo daba asisabi lokusho njalo noma bese abantu ba-interpreta kabi sathi kujwayeleke Jesu uyabuya sathi kude Jesu lobuyakho Jesu utakutotilanza yena la ngekhathi so uyabona kuyabuya Jesu manje sifuna ukubeka ngale sidodzana kuthi Jesu uzuthi Pawula njengoba sisibuya khona kuba seGalatia uthi inemhelo bantu abanako umfundisi la ngakho inemhelo izibunjwe le ndvodza lapha phakathi kwenu izibunjwe le ndvodza lapha phakathi kwenu ninemhelo. So Jesu utakutotilanza yena kunalento ebebesingathi iyaphusha uyabona isipho iyaphusha iyazuba noma iyagquma noma iyashelela noma iyakhuluphala lento injalo nje iyacuba bine nje la kimi uyiva ithi yamnisi Nkosi yami ungangibambeleli ngifuna kule khaya kithi azathi Pawula kuFiliphians our citizenship is in heaven kodwa likithi sezulu asakhile impela lapha singabandlulayo uyayiva lento ithi ngifuna kule khaya kithi ungangibambeleli ngetinto talomhlaba msakumbambelela ya inzaba encane nayicocwako ngoba ngisestudio ngicela sale yokucedzela nje ubone ukuthi bese banale emagwave njengoba nje bonke sithe nje ngiloya kathinze lo muntu niyathi ukuthi umfundisi bekavama athini ngabe nyalo sothini uthini uthi noNkulunkulu wakhe sibheke kulamalanga lasibona nakho manje ke ibuffalo yayikhokha nathina kuyibamba waphuma namhlanje bantu nabami ningakekeli kuhlangana usho njalo Hebrews ngathi umfundisi uthi ngisho lokho nje ngithi yaloke sokugcina kakhulu lento lebesivela amagwaveni sitamatisa nje indengane besitamatisa nje yaloke sengiyo lena seyibhadlile seyiyaphakelwa wena bamba nje ukuthi kumele indvoda ulandwa manje akumele ithule kumele kudlale abantwana futhi ngabanjwa kuleti indvoda lamhlabeni Demas umshilo uthethwe kulesikhathi samanje akumele lento lena ibambeleleke bese emaHebheru sokuthi yena bo Adam bo Abraham nabo Isaka kuthiwa bebahamba bahlala emathendeni nathi noma ngahlala endlini yakanokusho lithende leli kusaba bebamba emathendeni because bebafuna umuti longale awuve nje longale somebody say longale utakuthayipha konke lokho ukukhumbule lesihlelo sikusho longale yabona nje uyangibona sandla sami longale nawe nje ubhale la kuyakhona nokuthi ufake leso sandla bebafuna umuntu longale yakubamba ke lento lena sami yesi yini le ngale la mhlawumbe nje sonke sifuna indvo lengale uyelela tonke hlala sibekisa ukuthi ngiphinze ngithi fahla kancane ukuthi lenza ukuthi ligama libhaliwe incwadi yokuphila akusiye luseneliso labani ngiyabonga nje silabanye basho bathi nasilalele mfundisi sonke simemete amagama ethu nje ubuhle wena nasihlangene sikuya kamemete igama lakho awucabanga wonke amagama ephumhlaba wonke ungamemeta kwaze kwathi angithi nje kuloya kathatha igama lakhe sesitonibona bazali kuloya type igama lakhe sidabe selithandazela singabuka lapha phansi nasuthayiphile kuma comments salithandazela ligama ubhale nje igama lakho phela uma ngathi wasibhala sibonga kodwa ngaba kahle kakhulu ubhale sibongo sakho noma bese wenza ucala ngale sibongo sokutalwa nalesi so emagama onke akusibo lapho seneliso sathi ke Nkosi yami imnanzi lento kuthi lemagama ethu nje sonke sibo
yikungebi, yikungahlubongi, yikungaphingi, yikungabulali. Nangu la magama ethu, yikuthanza amakhaya njengoba uthanza nalo leli gama, njengoba sazi your name carries your meanings. Kuthiwa ligama lami libhaliwe encwadini yokuphila, meaning ayiseneliso. I-ministry le nkwendakho akutholakali eBhayibhelini. So eBhayibhelini lakabe nje njengoba vele kunekuthiwa ungebi, uma mina ngeba ngeke ngingene ezulwini, ngoba kuthiwa bonke labakhanza kalase ligama labo likabhala encwadini yokuphila baphonse esogweni, meaning bonke i-meanings yabo, hhayi labo seneliso. Yonke iminisi yabo libengatholakala eBhayibhelini. Bengazi nje mina umthandazo wami nami iphindze nokufundisa kwami kuthi nje mfana asekhaya, mfana kithi ligama lakho alibhala encwadini yokuphila. Ngilakhona ke bese kuyabuya kuseligama la Jesu. Maria utawukhulela wethu umfana, igama lakhe sinjesu, utawusinzisa abantu edongeni. Hayi lo Jesus lama alphabet, but le ministry, because your name nalapha, your name carries i-ministry ya Jesus is the word. So bantu bawusenziwa ngelive, ngiko nje wena udile wamukela Jesu waguca phasi, but wangalidli live. Sesichaze kanene imfihlo le. So le nto le ifuna kwangale ekhaya kubo, ithi ungangibambeleli, ngiko nje la userious libe kuvukele. Awugathi umfundisi usungakuphi esuyaganga. Why sona sebeyibhamama futhi ungasende ungabonwa ngumuntu? uNkulunkulu sakhuluma ngemigcibelo nasicele bantwana sathi sakhuluma kwathuluma sathi uNkulunkulu bathembile bazalwane labo bakhe ukuthi laba bakhe uthi bomnisi ngiyathi ngeke balende licala bathi ngcolisa lesona usivulele amabomu. Ngiyabathi laba ngaze ngabeke sathi uyicaphela incebe yami Jobe, kusho uNkulunkulu, he trusted that man. Angiyekele ke Nkosi yami, kodwa nje bantwana basekhaya, bantwana bakithi sivukelwe. Nivile nje live la kuthiwa sivukelwe kubulalana, sivukelwe bubi, kudliwa kulamalanga. Nathi ke Nkosi yami sivukelwe. Komanda liyazethe athamahazayo lento ivukile, ivuke ngamandla isifuna kuphakama. La utibona khona ukuthi ngiyaphila ekholweni. Angishiye bazalwane, letinye timpawu sathi nasikhuluma lo mgcibelo sathi lesicela ukuthi sidabe sesiyakubuka nase bantu sebasubmithile. Unayo inombolo yami wende i-order ngiyokuva kahle ngumakele. Number 1, lo mphili Chris lokuthiwa sodudane letha 13:3 lesi iBhayibheli basethisweni kabesibili angeke aze ambulwe sisekhona. Kuthiwa sengiyakwathi ukumbambelelako, lona lo mbambelelako ukuthi awuchubeka ambambelele azadediswe lapho ukuthi awumbulwa vele. Ngiyabona inverted boiling point utawuletha inverting 3 one government, ngoba bonke bayatoyitoya simfuni bana. Number 3 one currency, indzaba dethi imali, yabona kuthengisela la isala kubani imali. Number 3 one religion, ngoba tishana inkhona athi ngoba nilosana tinolete kube nje nemuntu njengoba nje angifuni ngikhuluma amagama abantu nje basihlale sibona nanyalo nje langathiwa ngibani lungakhethwa. Uyabona nje. So sitawutetiswa nakhona ke ngikutetisa ngoba kunento lembi letawendeka nayo nje into nabayibona bazalwane. uNkulunkulu uthatha abantu bakhe kwasho ingoma, athathe abantu bakhe, sitawutetiswa. Then ke bese kubala into lethi ngi5 bamama bathi ngi7 kuthiwa ke kutabe sekumbulwa umvulo ongenamthetho. Bamba ke na Jesu before 8 kwabane baprofeti bamlungiselela babhule emadolo. Lanyalo ke lo moya ke kungabi namthetho uthi phathe nje. Nayo ke indzaba lengifuna siyibuke wena nje naka lokho kuthi ngalesingisi kuthiwa spirit of lawlessness, uthi udibidele nje ukuthi uyatitshela ukuthi awuyathi into amalanga nabovuka ngithandaza ukhanze wehluleke lamalanga ngisafuna kuzila, lamalanga ngisafuna khokhatha ishumi, lamalanga ngisafuna nje kuhlonipha emshadweni indoda yami umkami bantwana batali.
Hawu, buka ke lethu kuthiwa ke lo muntu wena umelana nawo konke, lo moya lo umelana nako konke uNkulunkulu. Uphupha nemvu nje lemelana nawe. Phinze kuthiwa ke le mvu ikhukhumele. Yabona nje lana bekuthiwa ezila bese uyadla ukhukhumele. Phinze futhi lokunye kuthiwa utaze athi ihlalise ethempelini laNkulunkulu. Anathi nisimtimbeni lithempeli. So le mvu lamtimbeni ihamba lamalungelo akho. Bese ke Pawula so uthi ke uthi sono semthetho noma ke sorry emandla esono ngumthetho. Kulala amagama nje lasho kanjalo 1 Corinthians 15. Uthi emandla esono uthi sono ukuze sibe nemandla. Usile ngomfundisi ngathi Pawula ku chapter number 7 baseRoma. Naku le ngifuna ukwenza lokuhla ngikhona. Naku lokubi. Naku ngifuna ukwenza lokuhle lokubi. Ngizofuna ukwenza lokuhle lokubi kuphakama ngikubone sekulamalungelo nami. Kwente njani kunanaku lokubi. Then ke sothi ngibese ngiyabona ukuthi akusasini but sekunemithetho buka uthi sekunemithetho emalungelo nami. Uthi kumfundisi nasafundzisa. Nakathi lo 1 Corinthians emandla lo simvile booster sona ngumthetho. Wahanjwa waba nemithetho la kuwe. Uyabona kuhlangana laba citizenship kuyahlangana. Wathi waba nemithetho thathi sekunemithetho okudla kakhulu umfundisi. Ukuqasuka la ngesonjweni. Bekungalifundisi sekunemithetho la kimi. Umoya wekungabi namthetho. So umthetho waNkulunkulu. Spirit of lawlessness. Nasukuhlanganisa ke yathi umfundisi kunemandla sekudikhanza nje mina yathi nekujola nikweba nikhuluma kabi nekushaya umuntu nokusinyela ungase ngahliphithi umuntu nokuthi unemandla. So kunemandla kwenta sona sichamuka kuphi la mandla aqhamuka lapha kulomthetho. Ingakho nje nathi ebeleli verse ngaligucula singathi emandla ekwenta ubungcwele semthethweni. Uyakhumbula nje usedaka lozitha sitothandaza kwakunemthetho ukuthi ulali ngoba kunemandla nawubamba inkonzo inemandla anyway sothi akucethele. Bese kephindze futhi na uthi uyaguqula kancane lo baseRoma 7 uthi nami sengwenda lokho ukuthi nakulokuhle lengifuna kwenda ngokhona but lokubi kunami kushacha uthi bofunza kahle nje sonke lesahluko ukuthi inzaba lenkulu bese kuthiwa ke sengifumana ukuthi kunemthetho phakathi kwami. Mina ke nathi ngibuka abantwana sebanemthetho hlala sibekisa nje sekunemthetho nje ukuthi noma ngaba ngazili noma ngidlatha imali sekunemthetho nje. Ngiyakhumbula kalozitha bathi nema daily covenants sekunemthetho. Bese inzaba lenkulu kuba ngokuthi ke emandla esono ngumthetho. Uyabona nje nakhona ukuthi yemfundisi ngicine senginatha tshwala nawo konke lokho. Naw ubuka ukuthi wayomene amandla kunatha tshwala. Wena sonatha tshwala, wena soyajola, wena somithi, wena sozewalala ungakashada, walala ngaphandle komshado, wena soyeba. Wayomene amandla. Buka lapha emalungeni akho kunemithetho ukuthi so umthetho ungathandazi. Yabo that's a doctrine lehlala sikuchaza ema-modules lapha e-university or e-tertiary. Letinto ufuna ukuthi uhlale phansi uthi beka ngabolo nini. Bese ke phindze futhi uyabuka ngoba kuthiwa ukuthi indvodza lethu umthetho. Ngako utawudediswa abantu bemthetho libandla labanemthetho ayimfunzi nemithetho okungadli kakhulu lokho kade ishumi wekuthandaza wekuthanza umakhelwane njengoba ngithanza mina umthetho ngoba Christ is the end of the law. Christ is the law. Umthetho nemithetho asendithi noma beyini asidli noma beyini lapho ke batawudediswa tabe sekusala bobani kusala abantu labethu umthetho. Shothi ngamagama nasingathi nakuhlutha libandla sathana naye bekuthiwa utawuhlutha bakhe bekatafika naye athathe ibamvu labethu umthetho inkunje emahedeni banomthetho vele ubona ukuthi ngiyanatha ngiyabulala. So labantu labe batawuhlutha kungaconfuse bekutafika sathana athathe abantu bakhe bekatafika athathe ibamvu labethu umthetho but le ngabuye banemthetho yokunatha banemthetho okungazili. Please understand it. Then labantu labo batawusala. So lethi impawu tokusala akusiyi judgment le kuba ukuthi ngokuthi asinasuyendeni ukuthi yathi umfundisi ngitiva ngi-out man. Mina ngakhaya licilo kungasali nawathi buta ukuthi kwento yini ukuthi nakhaya licilo nje ungasali. It's because of that. Fast forward bese ke lelijaleli lapha kuDaniel 7 kwathiwa Nkosi yami kwathiwa nakakuchaza bese ke sekuthiwa utafika gucule tikhathi nemithetho yinye ke lento le. Uma nje ngithi ngicela ukuthi ngibokukhanza kamanzini nga10 yabo ngikubekele isikhathi
ukuthi ngitheni phindze ngikushayela umthetho uthi ungayi kumathapha kamanzini. So uma lo moya sokubambile ufike uguqule itikhathi, mina bekunesikhathi ngiyathanda kubekisa ngayo lesihlanu, mina vele ngabo lesihlanu bengade ukuthi angilahle shothi lesihlanu isikhathi phindze futhi bekunemithetho yokungalali. Hayi mina bengidade nje ngabo lesibili ngiyazila nyalo nazo uyabuka yathi mfundisi mina sangidede ikhathi tekuzile. So ngeke uzuhlukanisa isikhathi nemithetho. Nangathi nje ngicela onke amaswati siyohlangana ngasomhlolo nganasikhathi sinasitaba esidlala ibhola ngishaya umthetho ukuthi udlala ibhola njenganyalo nje. Siyabonga kakhulu Maswati 42 chapters sothi nesikhathi besikhona mhla ka-10 enyangeni yesi-10 lo 24 hours bekungumthetho ukuthi okudliwa the 42 chapters then-ke bekunesikhathi njengoba nanyalo sitawuletha lokunye sibongile kulenye lomunye umlayetho. Then-ke naSathane wenda njani ukhanza umlomo omusha ngesikhathi usembabane ngiyabekiswa kamanzini bengawunatha tshwala hambele abangani bakhe. Wena nje uyakhumbula bovama kuphuma ngelifasteli uhambe uyojumba yakutshela lo mfana sitawufika nini ndawukhanzana kuphi nakho konke bonemithetho wokuganga ebusuku. So nakathi lo mbhali utawufike lo babe nasafike utafika ashintshe itikhathi nasalambile yakho asakubambile. Usho njalo First John uthi niyati bantu abami ukuthi kuthi abomphika Kristu wayekungede umphika Jesu. Sachaza ukuthi Kristu ngumthetho. So uma la kuthi kunomphika Kristu utitshelile indawo zila 2 days ukukhanzisa ukudla. That's the spirit of this guy. Uske First John 2 niyati ukuthi abomphika Kristu usinanyalo ukuthi okay niyati ukuthi umphika Kristu nanyalo sekunabomphika Kristu kabaningi. Nayinzaba lenkulu wela ngikushiye ngoba sekubambile nako ke mina lengisinasi ngiyabuka kwasho ingoma yathi thula nje ukubukela kwenteke emhlabeni. Lo muntu omzala ke lo sithumile lokuthi sibokuvela siyabonga nje kusendi link uthintsela nabanye ukuthi sale sithi bu la manje nangathi kuyasa ngikhanze kuna more than 3 million bami labalaleli ngathi hey yacocala ekusebenza ukuthi sokugijima njengomfati weSamaria uyahambe into ubona nakho lokho la ka YouTube. Wow, sitakhuluma ke lokunye siya celebrate ukuthi sihambe sigaba lesingaka lo 22 years lo tawuthi ngalesihlanu nangu lesiya kuye lesovela ngconcotha sibe sigcwalisa nje exactly 22 years. Kuna Luka ke chapter number 1 na chapter number 2 nakudalwa John the Baptist. Awunake ke ngicela uhambe yonaka nje lapho utafuka ubone uthi nasatelwe sikike lokunye yakwati sengivela buhlungu nje naba lapha ngakwati but utameka sure ukuthi yabatshela ukuthi nasihlede endlini kagogo somakuthini John the Baptist ngubani. Sathi wonke umfundisi lo mbito uNkulunkulu ukuthi awente umsebenzi ngiJohn the Baptist ngoba John the Baptist Jesu beketa physical ngiko beka physical alungisa. Mina nje akesabe ngishito nini ukuthi nami nje ngiJohn the Baptist. Kuthiwa ke nawe ngempano utawuhamba empilo ulungise indlela yenkosi. So bonke abantu babona impilo yabo babona ukuthi bakhathalele njengoba nathi siyaphuma sihamba nama TV nako umfundisi uyakhuluma e-studio Jesu uyabuya uthi Johane kuze abonakale kaIsrael ichamuke ngentanako lokusha. So silungisa kulihle abantu sibo John the Baptist nalokuthi bekadla insethe nje adla inyosi aphile leyo mpilo kuyimfuthu yasehlane thineke lihlane lethu sokuba ukuthi ngeke usikhanzi silapha nalapha sisehlane ngilivle imemete ehlane sathi life is in the wilderness lihlane lokuthi awuvakashi lihlane lokungadli kakhulu lihlane lokungalali kakhulu impilo nje lapha ehlane even academically sengishuto kaningi umntwana nje angasuka lapha ukuthi 2 years lapha emvasi 3 years 4 years 7 years kanjalo even umntwana ndofunza kubo grade 1 bo primary naye ngeke nje ngabo 9 10 umkhanzi utakwenda kuba lihlane ngibuke nami napha nje bosimisa nabo John kube khona ukuthi vele ngeke kuba khanzi nje ngabo 9 10 bala nangacabanga nje labantwana sibethe lo 2024 ukuthi kusukela nje sibekise mabomu sithathe lapha emkhathini bo 9 nakubo 11 abekho la bantwana bami futhi noma bangabiyele emuva bathi sinevela nje kusukela ngemsombuluko kube ngilesihlanu ngabo 9 kusuke kuhlanu yes ngaloku sibenda lihlane kuba semishini sibathola kuphila ke so nawe hamba ucethele
So Johane umflo sehlane thina sehlane lokuthi asebi into tidekiwe asebi once waba lihlane kwaba lihlane etintweni letimbi udasta kufa no sepulpit yowena uthi tsotsa plethini life is in the wilderness. So kwatalwa kumfana so uthi ke baba wakhe Zakaria nakamgonile uthi nawe mfana utawukhula nathi ke bazane kwatalwa umfana ngalomhla siyabonga nje kulabo labeva khona lapha sibambisile watalwa lo mfana 2002 18 October exactly this date kwakhula lo mfana kwendani ke kulabo labahlethe enyaweni kaGamaliyeli bayiva hey mfundisi. Anyways ndakucedzela ke lokho bese ke chapter number 2 ngoba lenzaba yaZakaria sidayikhuluma le yababa wakhe nasachaza uze ngesingisi uthi utawuvela ema-day springs asezulwini. John the Baptist bonke bendala kuye kuvuke ma-day springs imithombo yasezulwini uvese lo mvulo nakakhuluma nje nakabhavumula kubuka tiyalo haleluya phakathi kwethu. Bese indzaba lenkulu-ke sekubake nasekudala ingwenyama kuchapter number 2 kunalamavesi lathi ngalesizulu kuthiwa safika saphelela isikhathi saMaria ukuthi abeleke wabeleka indodana kuthiwa wayimbesa umcuka lokho wayimbesa then-ke bese kuthiwa lokuyembesa kwakhe kuthiwa-ke so yembese and then sekuthiwa-ke wayilalisa emkhombeni ngoba lelizulu lithi ngoba bekantula afuna indzawo ngalamafishane-ke vele uze uthi nje uNkulunkulu kuSolomoni uthi onke lama-cities emadolobha kude indzawo lengayithola la bengingabeka ligama lami ngaphandle kweJerusalema. Nalapha-ke Maria kuthiwa banaJosefa bebafuna indzawo yokubeleka bangayitholi baze bayithola emkhombeni. Nanyalo selokhu kanjalo emndenini kaNkulunkulu laba bantu batelo mhlambe balishumi nanje Josefa uNkulunkulu wathi tholela yena bekasola afuna indzawo balahleka boJuda balahleka boRubeni balahleka bobani wathi tholela Josefa uNkulunkulu. So takucedzela ke bani fla uNkulunkulu abasebenzisa kuyente kaNkulunkulu antule leli gama leli lisho nje ukufuna bese uyayithola ngicela sakuthole mina even ne-rapture itawuthola nje lotayiniketa isikhathi. So kuthiwa-ke wabe uyatalwa lo mfana uyami nalokuthi ambeswe emkhombeni. Yabona emkhombe indzawo nje lethelelekile nanyalo kanjalo phinze netata yaseMpumalanga kuthiwa tahamba tamfumana umfana emkhombeni uyafunyanwa lapha emkhombeni lendzawo lethelelekile. Well and then-ke bese kuthiwa-ke Simeon asawunikela umfana kuthiwa lo Simeon bekamele indududwe ka-Israyeli. Sinjalo thina simele ukuthi emaswati athuthuthwe emadodana athuthuthwe kukhona nje lesikuphekile sitakusho la ngasekugcineni sisejulile khona lapho uNkulunkulu ngoba ungathi nje bese uyabeleka Nkosi yami emva kaloko lapha eBhayibhelini ngabhala nje naloma iminyaka bakubhala abanye lesibe nabo ukuthi sabanabo kwafika sigaba sekuthi kufundwe khona kwafundwa khona 18 chapters vele inzala lento kwathiwa lapho sigenza lo mfana lapha nje eBhayibhelini ngabhala ukuthi samemetela sathi kuna 18 chapters ukuthi sitokugona lo mfana siyamgenza lo wamfunze yaqala lento kwami nanyalo asigenzele umntwana asimgenzele umfana webungcwele we-protection wekuphumelela imalini konke kodwa ukuphumelele kuningi nje phinzi sigenza umfana webungcwele ukuthi sitohlwitha sigenze i-rapture nyalo lo 42 chapters nje ngakho labamenda nabo bonke lesikushoko azathi Revelation chapter number 1 ubusisiwe lo wevako emava lesiprofeta bese kuthiwe ubusisiwe nalo wendako ungeva kodwa ungende well naloko ngicela ukuthi ukucedzele then-ke bonke laba besolo sihamba solo siyakwenda nyalo sihamba tikhobozela ngiyakhumbula nje ngisho ngithi bazalwane kuthi afika tikhasethi madima mani asibe bantu labaphumile laveni uNkulunkulu asithebula sifake timphakathi asezulwini tinsiti tasezulwini nasibekisa ngalo ngeke ngisho ukuthi siswati bathi sintu yes sithathwe kulelive singasaphili
like nje it's amazing. Nawuhamba ubuka leli gama nge-Oxford Dictionary yebona lamanye ama-version leli gama lithi zombie. Kuthiwa nje umuntu load ama-feelings, load ngathi aka-exist. Naku-ke le nkulanzile ngiyakhumbula-ke ngisho ngithi lenza-ke yaJohn the Baptist lolungisa indlela yenkosi athi Hebrews 9 uthi liTestamente alikhona ikusebenza nangabe usesekhona lona lolibhalile ngikona Jesu wafa kuthiwa nangabe usesekhona alisebenzi ngoba liTestamente lisebenza sekufiwe. Yini ke liTestamente? LiTestamente it's lisho agreement with God. Ngikho nje lami uNkulunkulu akafuna ukwenza iTestamente ukuthi angiboni umfundisi lapha kalubamba lapha embabana kutaba ukuthi kufile kubakalozitha. So that's how simple it is. LiTestamente shothi i-agreement ukuthi uvumela uNkulunkulu sinyalo ubonakala usestake kutawufa kubakalozitha. Ngikho nje na ubuka wena kuzowenda liTestamente laSathane uphokuvumelana ukhumbule Testament usho agreement with God lolo uvumelana naye. So nami nje la ngaba khona umfundisi bathi uthakiwe bathi wenda nakho i-answer ingaba simple ukuthi mina sengifike esigabeni sokuthi ngivumelana naSathane sekuba khona athi kuyafa kudlala ivi nekuthandaza kungafa-ke sekutaba khona-ke sengenda liTestamente la kaSathane kufa but hhayi ukuthi ngifile ukuthi ngiyangcwaba sokufa azathi Romans bomfunza kahle Romans 6 athi thina singaphinde siphile kanjani thina lesifile emagconsana nesono. La uqhubeka kufunza lapha kuthiwa-ke Simeon bekathembisiwe wamgona lo mfana wase uyachaza-ke lesihlale esisho somfana lona umiselwe kuwa nekuvuka kwalabaningi sakuchaza. Then-ke bese indzaba seyithi-ke phinze Jesu ufika suyalahleka lapha lithi bahamba njalo bana ePhasikeni ngaleli Phasika bahamba nalo nelethu liphasika selihlatshiwe 1 Corinthians 5 nelethu bebahamba nalo leli Phasika njengemfati waseSamaria ukuthi lesikhathi besikhuluma naye nakathi mfati futhi lesikhathi ngiJesu. Ngiyakuthanda lokho. And then-ke kuthiwa ababe sebahamba bangadi sebamshiyile nanyalo badvushe nje bazalwane council conference league sibamshiyile Jesu. Lokhu-ke lokudzinga isikhathi kodwa ngiyakholwa sitawuchubeka sikunese kahle kungene lo kwente njani yathi i-keyboard yalikhala esontweni abantu badonse wena lo lapho ushaya i-keyboard noma uyahlabela uve ukuthi hayi mfundisi this is no longer me yini le lahlekile sitahamba-ke ungayicansukele siphi indlebe sitakuchazela so nakho bekuvele kwenteka nayitolo ukuthi ukhanze bahamba nge-Mercedes abelethe imali takhe but edela kithi thatha imali mnisi ncebe yenkosi ngiyakwati bantu bangibona lapha nakho konke but ngide kuthula. So don't judge a book by its cover. Ngapha sesontweni lelihle lelatiwako but mina ngithi kunjani nathi into sesikhuluma maye nkosi yami maye kwathi ngithwala etandla enhloko ukuthi lotawubona kuloko ukuthi kangisita apha emfundisi ngikhamaflashile ngifaka imask but ngiyeva ukuthi ngiyaphela ngibe ngativo kwasho uDona Hlabela athi emfihlweni kude imfihlo emfihlweni nosomandla ngila khona ngifike ngimtshele konke ngithi lokhu kuyangehlula nanaku bamfla bathi ukuthi mina ngilichawe emfihlweni kude imfihlo ngifike ngimtshele mina lokho ngiyakandalana ngithi asasingene emfihlweni la kutaba khona ukuthi imfundisi kakhulu nje ngibekise abantwana balakhaya le ngathi uva hayi phela mfundisi lokuthi thina set kalozitha ukuthi hayi ukuthi thina sakhona ngithule nje ngithi kusho bani uyambona ukuthi uyafihla lokuthi hayi babe umntfwana kuthiwa bamfuna le nale bamshiya eJerusalem washiya iJerusalem yakho because wonke umfuna eJerusalem. And then ngekuthiwa to fast forward bakukhona I think batakuthola bazwane sakuchaza nakhona ka-YouTube sathi-ke ekugcineni babuya-ke lithi bamkhanza aphakathi naleli gama phakathi kwebafundisi abeva babuda kuthiwa bonke labamuva bamangala Jesu kulamalanga lawo ungamuva utawumangala ungamuva utakumangalisa ngahealth etimalini takho i-protection bese kuyambuya ngalapha ukuthi ma usibusise utakumangalisa izingoma ithi mona ushamisa wena uNkulunkulu uyasimangalisa uyamangalisa le ngoma ithi Jesu uyamangalisa phinde nabaseThesalonika kuthiwa nakabuya Jesu utabanga lo mmangalisako nalokhathimlisa lokhathimlako kulabangcwele bakhe labakholwa nguye bonke labakholwa nguye bawukhanyiswa kwelanga haleluya indlu tasezulwini lethu then ngesosimama kwakhe
why mbanami usiphathe kabuhlungu kangaka? Uthi thina neyihle besikufuna uthi-ke sikulusizi. Buka ukuthi ulusizi, uhlabelele, ushaya i-keyboard, wenda ini olusizi. Council Conference League besikufuna silusizi. So usike Jesu kanjani? Beningathi sifuna thi nibe kukwababe. Ngiyasithanda lesizulu. Kukwababe. Sesiyachaza ke babe program. Vele kulamalanga la utabalisizi nangaba ukho program nje basachaza sithi leli gama lethi babe lisho the source, lisho the program. Nawu nje babe wamasezulwini usho ukuthi ungumfundisi mnisi. Mina iprogram yami seyichamuka ezulwini. Sicale ngaleli compulsory nje. Umfundisa awuhlobonga uphinga webe awubulali ngilokhu uthi mina babe wami wasezulwini iprogram yami. So kude la kubhimba khona. Wakhanza iBhayibheli igama lethi babe faka program. Ngikho nje Jesu akusibo bonke labathi inkosi labathi awungena ezulwini kodwa ngilabo labenda inzando yababe losezulwini. Kusho ukuthi labo labenda iprogram yasezulwini yekungebi nakho konke. So uthi Jesu beningifunelani? Le Bhayibheli lesho ukuthi vele wena ungaba kukwababe ngeke Jesu umthini. Sibekise-ke. Kukhona nje uStakansi uNkulunkulu njenganyalo nje kukhona labafundzele 42 chapters yini ngoba iprogram ayithi yemfundisi ivela kubabe. Mfundisi lo 42 chapters ngithole into. Umfundisi utazile ukuthi asente nakho. Ungaba kukwababe ungangena kuprogram yakho. Nasesikoleni nje botheshara kuba khona I'm doing this program uphume uyodisebenza. Hallelujah. Lokho kwabhaleka kahle lapha eBhayibhelini ukuthi beningifunelani? Kanti mina ngitholakala kuprogram yababe. Ngiyanicela ebebengathi bantu abami nabo bonke abantu each and every day msakusuka ukwababe. Wow, kungaba kuningi. And then ke sesiya ngase kuphetheni. Asikuyekele konke lokhu sitakucethela. Hey, ngithini nje Nkosi yami. Ngiyacela abazalwane ukuthi sitawendela kusemandleni ukuthi lo mlayezo niwuthole siuhambise nawe nakwende ukuthola usendele omunye atokhona ukuthi ngayo lesihlanu bonke nje indlela esinithandazele ngayo bonke la sasapha nabo siya kuma altars yakhumbula sesibuya sesihlabela siphethe emagala lapha kuthiwa lapha chamuka altar number 1 altar number 2 altar number 3 altar number 4 sikhuluma kangaka nje ukuthi lokunye ngeke sisikhulume emoyeni kunetibi phize kunenzawo nje kuthiwa singene egumeni lokunye singakubeki ingcancanana. It's amazing. Futhi ke utawuva ukuthi hey ngabe kalozitabe bangendani lamalanga ngiko bakhani kangaka futhi bengiphokumbona emaphupho naNkulunkulu kunye lamanye ascary. God was speaking sengiyaconfirm amfundisi ukuthi ekhalithi bebathi yewena but ke umlo uvala inhlitiyo loenda uma live lakhe ningatendi libe likhuni. Ngiyakwadi mina ube likhuni nje why ube likhuni hayi mfundisi hayi wena thambisa inhlitiyo. And then ke kuna ligama nale ngicela ukuthi ulibhale sidabe selichaza sitabachazela abalakhaya batalithola lathi umfundisi nakathi athola lokho ukuthi nje awakube kuhle neligama ngicela ukuthi ulibhale utalibona nje lisho lokutsite ngicela ukuthi ubhale B umcapitalize bese ubhala A small letter bese ubhala B uyamcapitalize bese ubhala E shothi ngibabe loya lo E umbhala small letter bese ubhala L uyamcapitalize bese ubhala O lube mncane bese ubhala ke F uyamcapitalize bese ubhala U umbhala nge-small letter. Ngicela ngalipronounce leli gama ngoba nakhona lapha kule pronunciation le ifihlekile. Angithayiphela ke lapha ngikhona ukubona phasi noma ke ecingweni lakho ungisendele la ufika la ukuthi leli gama lelo lisho ukuthini. Ngicela kuphinza ngoba kuphinzwe kuRwanda kuba lukhunyenyana. B A lomncane B lomkhulu E lomncane L lomkhulu O lomncane F lomkhulu bese U lomncane. Phinze futhi na ususa ke ususe lo BA phinze ubhalele elinye lithi B lomkhulu bese lo E uba mncane bese ke L lomkhulu bese O uba mncane bese ke F lomkhulu bese U uba mncane. Phinze ulibhale ligama ubone sekuphuma abani upronounce uthini. Labanayo inombolo ke bathi awukhona ukuthi bangisendele le pronunciation. Lokhu ke bazalwane ngila kukhulumile uNkulunkulu
lokuthi awukhona ukuthi sikusebenzise ngalokuthi siyangakuthuli kulabadzala. Kodwa ke sitakuthula masinyane, hambaneni kubuke. And then ke esitawenda lokhu sikwende njengoba sihambela emakhaya, sitho sathi impact akusiko lokuthi ulandzele abantu abaningi. Thine njengoba khanzi abantu bayahamba baye kanye enkonzweni, thine nasibuka lamakhaya nalamakhaya khanzi sikhanza abantu ngasibe bafuna sibakhanza lamakhaya baba less than bo 20. Ngabe sithi kude inkinga, noma bese ngathi ekhaya lelinye nasiya siyofundisa sicela lawo ma-hour ukhansi bantu ngiyabekisa, noma bese ngathi bale kubo 20 still bokungaba ne-impact. Ubona ucabanga nje siyajuda nakhashane sifike ke kubhekwa ama-TV sende njengasemsakatweni ukuthi umfundisi usebenzisa music ingoma yesikhathi ikhalise nje bantu ingoma ukuthi umfundisi njengoba nasika VOC vele kuba khona ukuthi lo babe lona uthi thatha update ingoma nalapha kanjalo. Nabe siya ekhaya about 7 days ngelisonto nyalo kuseshana double kube khona ukuthi noma phuma esontweni bantu ngabo 3, then emva kwalokho sesibuyile ngabo 6 yalinye likhaya ngemgcibelo kanjalo. Sesicethela ngabo 6 la manje kube relax, sicale ngabo maybe ngabo 8-10 ebusuku kuze until ekuseni bo after 12 kuyasetshenzwa leyo bese kwenda nasimemedela siya kubo Swedish sathi wathi uNkulunkulu abasekho bantu sesishintshe le program siyayiva le impact siyawugocota umhlaba. Phindze lanini ngemgcibelo sicelile bazwana sathi laba bakhetha isikhathi sabo le group yokugcina nje ibonakala ukuthi ibuye emshadweni idlile ibuye emhlanganweni ebuthongo labetha lapho kodwa bona bebalele ngalesihlanu. Anyway sabadiscipline sasibazalwana always nangabe kulendvo lenhle sathantakula lamtimbeni ngadela kangaka ufuna ukuthi ungaconcentrate. So ngikho iBhayibheli sasifuzula lisho kuthini livesi sasifuzula utaba netindlu khansi timele nemtimba wakho. Ngiyacela lokufuzula nje kungabe sesontweni kuphela nawe ufuzule nje ngibo avoida kudla nakwentekile ke sodlile sova ngathi uyalala ke sabuza usukume uma uqhabashula ukhumbule uthi umfundisi asifuzule wasikhomputa lokhu kuMateyu 11 yini ngani kufuzula yini ufuzule wakafuzuli. It's a challenge. Well, and then ke siyacela nokuthi bazane basibambise kanjalo kube kuhle ke kuNkulunkulu ukuthi bazane ba njengoba sisidabacela sitokhona ukukhuluma into letinye into khona ndathi cishe 2 noma 3%. Cabanga ke lo more than 98% lesimshile lokho sesikuvetile ukuthi sifuna sikhulume sibonana nalokunye ukuthi sicela abazwane lapha khona bangalali ngalesihlanu noma ngabe bongekho nje ubude nje ukuthi yathi ngiyamva umfundisi uyakhuluma futhi nami ngiyakhumbula abantu bakhona siyokhobozela yini lokho ubude nje bese siyacela ukuthi wonke umuntu bokhona ngoba ongekho uyiphinze le message le nalamanye bese ukubele emabhuku akho. Ngidawubona nje mina nabe solahlele inombolo yami ndayithola bese uyakhona ukuthi ngidawubona sokungena umlayeto nje uthi cha hayi mfundisi yathi ningikubhulutele ngeva ukuthi nangu muntu uthunyelwe kimi nawo. Kube kuhle ke uNkulunkulu ukuthi nawo ngeke sichaze kakhulu ukuthi ngicela singiloyoka le weekend. Ngiyakhumbula nje mina ukuthi kwendekani ngemgcibelo mhla ka-19 nasicedza sesakhile hey Nkosi yami ya memories ukuthi kwendeka nalelisonto leli lokucala kanjalo namsombuluko wamhla ka-21 ukuchubeka 24 nje sekuvele kubhanyatile ukuthi khona labanye bendaba abatasibenta kahle sidabacela njengoba labanye kwabahlula vele njenga next year sidabe sithatha bomhla ka-25 ukuthi njalo nje njengoba sikwathi lokho. So 24 welishumi wesi-10 lokutabe kungilesine nangikhumbula kahle nakhona kwale sitakwenda sovela usiyalele ke uNkulunkulu ukuthi sitawubheka ngakuphi siyasebenza bazwana lokuthi sibheka ngala futhi sidabe sidle nama chapters nanga mhla ka-24 lo uyeta na 24 November next month uyeta 24 wa December next year 25 January siyambuka nje sidabe 37 day fasting lapho lapho nje kuyabe sokugcileka amabhlue konke lokho sathi ngasencela ungacansukela phinze wena ungacansuki msakushiya ngiledindvo indlela sakho umkhumbi njoba noyena wakho umkhumbi asimadwe kunyana sibeka shayela nini ebusuku noma yini nathi lo namhla kubhekwa le bo 42 chapters indlela leshayela sipikili sethu no akakhanga umkhumbi kahle wakha indlu la ungena kiyo ngesikhathi samculo nawo lokuthi sibheka le ngikho nje nakunama yokucansuka sasiphatha siyakuzama
awakho umkhumbi. Even nawe nje mhlawumbe icansukela nakuthiwa nje uvuka namhla ungadli uba wathi uthi wakho umkhumbi lokuthi pho ungavuka ungadli lokupho ukuthandaza itakusida le nto nasekhanjwa. Hawu haleluya, vanini maswati ekugcineni wangeva kwente njani kuphanti kona vanini nasekukhuluma kukhulunywa i-messages cards. So kube kuhle ke uNkulunkulu wasiniketa le program. And then ke into lesingazange sesiyende kungakho nje lokunye sitakuchaza bese sikuchaza kabantu kodwa ke kulabo lesitabe sinabo sitakuchaza nalokunye nje umfundisi wabhala ama-notes bengisijatha ungena la kwakhanzakala athi sengibathe solo ke uNkulunkulu uthi hayi asome kodwa cishe lama-notes asafikile kubo 93% bekungawafaka ukuthi awubona ukuthi akumangalisa but ke sesitakuchaza ngesikhathi sakhona. Kube kuhle ke lokuthi sidabe siyachaza lama-group sidaba nama-group lamathathu because kulo mgcibelo lo sisuka kuye sibe ema-group lamabili. This time sicela kuba na-3 ama-groups udabe uyabuka ngesikhathi lesifithako ke wena and yonke i-group sidawusho ukuthi ka-Israyeli bekunemlindo lo mlindo lo ungena nini wonke bone significance. So lalapha ke ngicela ukhethe isikhathi sakho lesitakusutha phinze futhi sidabe siyachaza ukuthi le group le kube kuhle ke uNkulunkulu ukuthi kuleli sondlo lesiyakilo sicela ukuthi sibe nema-groups amathathu. Sicela ukuthi kuphumuleke nalokuthi nje kukhona abantu abangcwaba ngelisonto. Mina nje ngisenganaka imingcwabo yebo kungaba ngu-50-50 but ngeke sengithuke lengaba miningi leli engiyeke ngemasonto. There is something emgcibelo siyade bazalwane ngoba ngalesihlanu vele bengivama ukudistebheka ukhanzela nakubabe nje umuntu wayasaya ekuseni so lesihlanu vele besivama ukuvuka ekuseni kanti lapha ngabomgcibelo kuyende ukhansi ufika nje kumbe ngabo-12 sibambe inkonzo bese-ke umfundisi wacela ukuthi nasekutawubani iprogram yokugcina before itiya siyicele ukuthi sitothandaza sibuye lapha sikhonekte nyalo njengoba vele sokuba khona bekhona sesicela kushana ingoma naye sichaze sifake noma kusethendeni bese kuyathandazwa after sesifunzile noma kulesi sikhathi sibambane nje bese kuba khona nje ukuthi athi siprofethi ngiyabhekisela ekhaya kumbe la kaDlamini bese uyalida umfundisi sesiyangena egama likaJesu egama lapho kuba nendlu ledzilikakho le program iyashiyashiyana kusenda njani. So ngiyacela ukuthi sikuthathe kanjalo ukuthi sisheshe sibe lelithuba kanti vele nje sichazele okuningi lo yes takuchaza ukuthi lisonto bazana besides singadalwa ngalo lisonto lilanga laNkulunkulu noma kwenteka mina nje solo salibamba nanyalo ukuthi nje 24 hours kube khona nje tabana isikhathi kuyogeza nokuthi kumbe uyasebenza uyawasha but nje most of the time spend time with God futhi lilanga lokucala evikini wakha i-foundation lokho sidabe sikhumbudana. So sicela ukuthi abantu baphumule kuyendeka inkonzo yasekuseni yasemathuneni icale ngabo-4 noma abo-5 noma abo-6 depending kulelo khaya lelo bese-ke nabe iprogram tabayinzi bese bayaphuma baye emathuneni futhi nakhona siyabonga abazalwane siza sinidumise labo belokhaya sibalingizele kodwa bayakhona ukuthi bangalali nalamgcwabe noma-ke mhlawumbe akhona nje ukuthi awuhlephula kancane nasebendile ekhaya sebalandzele isidumbu bese kuthi ngoba ivama kulandwa ngabo-4 bese kuyendiwa konke khansi nakhona-ke bayade ukuthi lisonto kusasesontweni baphushe tonke into ngalesine lesihlanu umgcibelo tokhonakala sinkozi nasiphelile bese bathi woko nje mhlawumbe lebo-5 leyo 3 hours ngabo-8 inkonzo bahlabela i-praise team leyo 3 hours loyo yabo sanifunza about managing time management bese kanjalo kodwa labanye bathi bangakalali phinza ngadeli nasesontweni nimachawe sinithulela sigcoko ucubekana nendele thini nendela uNkulunkulu how much more ke nyakutabe khona sibazwane bayatihlela sonke thina lesikhathi lethe. So igroup yokucala ke tathi ngalisonto leli siyakilo mhla ka-20 sidabe sesiyakhuluma ke lethinto sicela siteni futhi u-indicate sitokhona yebo ke lokunye siyacela lokuthi inzabe kudla bayathi bazwane kulamalanga solo vele noma besolo senta tinyama sisithosa kanti kuyadisturba ngala phinze nalokuthi nje ikudla vele kudzinga isikhathi so nyalo sekuba khona ukuthi sidle indengane kakhulu ke sidle lithanga noma lijodi kuba ku-healthy fakwe libisi lokufakako nashukela bemncane noma sikudle nje bukhoma bawukhumbula naselofini bazanisendana sisonzela ukuthi itolo bekuvele sinakuhlangana nakuzila bakhona abantu labavele bathi izilele nabaphuma bahambe bageze nje itandla asingisawunanza lokuthi emotweni sibona imoto iphuma mneke bese ngiyabona hayi inkunzi malanga izilile and futhi that's good nathi ke kuyasonzela lokuthi kuze soshalo moya ukudla kakhulu sona sangena ngokudla
ukuthi sishaye lo moya lona kuhle kakhulu, asibe nalesikhathi sokuthi asesithethe inkonjweni sisile. Mina nje kungisitile basekhaya kithi bangafakaza bengivele ngingadli noma-ke khansi ngidlile ekuseni after lunch nasibuya esontweni, hawu ukudla kwami bade akumbonya, bengivele ngibe segaraji emotweni kusukela ngabo-1, 2 depending siphume nini, ngitibite ngibhale amanothi nakulungiselwa ngikwenta lese sakufaka nakini. Bese nasese kuthi indzaba tanga-7 basidumise bengikhanike mina ngidla, noma-ke vele ngihambe ngiye enkonzweni ngidle sengibuya after 9. Lisondo nje linale nto leyo. So siyacela-ke nanye lapha ukuthi nalaba labende amaphilisi bathi nje kancane, but-ke sesingethe sathini sitakulungisa kahle, but nje kutabe kude into engane this time ngoba vele lisondo. But abantu singabavumela ukuthi atidleli, but nje akube kuhle kakhulu ukuthi singadli. So igroup yokuqala-ke sengishide ukuthi abangathi nje emngcwabeni sitakuchaza nakhona ukuthi kuba kanjani. Siyacela kubeka-ke 5:30 ukuthi khona imoto lonto imoto ngicela noma acashe i-taxi Nkosi yami please, lapho ngosogcoke solungele ke esondweni nasiphuma la tima bandleni. Ngiyacela 5:30 athi abasavulekile emagede so that sitobamba nje ukuthi njengoba bayade bazane sitawuguca phasi before lo 6 ngalo 5:30 nje diyatheleka noma ngabe wena uyakhona kuvuka ungabe sokhansi ufika ngabo 5 ngoba utakhansi ingcenye kumbe kusendiwa njani bantwana bayavuka. Hamba nje ngemoto yakho ngamane ungene igede litabe livuliwe upake lapho dase uyabona-ke setiyete ngabo 22 uyangena so that ngalo 6 esicalile. Sitawuhamba-ke lapho emasondweni amaningi aphandle labahlala khashana ngoba nabo sitabavumela, but nje sicabanga ukuthi wonke umuntu after 9 depending ngoba labo khanza ukuthi ngalo anyway dikhathi idingangihlela isikhathi, but nje sibe nalo ukuthi bavele sibe sithagetela about 3.5 to 4 hours sinje sonke sitokhona athi ngalabo 2:10 noma sekwela bukora past sesiyathi labanye labangena ngabo 11 ngoba kuningi lokula kule program yethu azange sesikwende lokho cishe kule minyakana lena sakwenda le muva, but le minyakana le stock revive. So nawuphuma ke esondweni igroup yokucala le, igroup yesibili utawubona kiyo ukuthi ushutha ngephi, ukhumbule lapho sibeka 2 umasondweni sesiphumile nakhona uyalungisa kunemhlangano so ureportile kahle ini siphumile nga1 la 2 naye kunjalo 5:30 nakhona sithi so that kukhona ukuthi before 2:30. This time ke ngasho ngathi vele sicala ngalokuguca phasi kwala sibe sikwende lapha siguce phasi sonke sende isekli against the wall bese kuba nemagama lesiwakhulumako nakhona ke bazane basibambe isikhathi nakhona noma ubuphumile labanye masonto aphuma ngo 12 still hang around dabese nakuthi 2 siyangena imoto lapho ke siyahamba nakhona ke siyabuka lo 2 siyocetha kubo 5:30 bo 6 nakulate then bese igroup yokugcina ke seyibangilela 6:30 noma ke utawukhona ukubona isikhathi sakho, but nje nakhona before 7 leyo ke nakhona siyathi my son liveth kwenteka nga 7 PM nakhona ke before 7 tawudiphinda lesikhathi lapho, but njengoba bazana bathi ukuthi asengibe ekhaya singabo 6 ngoba kunekwenteka thina nasiphuma kusula lobo buso nje ngoba it's the same message. And then kube khona ukuthi 7 lapho ke tiyahamba until bo after 11 njengoba senda nangemgcibelo loya. Naso ke isikhathi ngicela ubuke isikhathi sakho ukuthi wena usuthwa ngisiphi futhi tonke ngicela ibalance. Bakhona nje labanye nokhanzakala ukuthi hawu mfundisi ngeke asiyikhaphule at once nebantwana noma ke bantwana bona baya kuna igroup naye mhlambe kubolekwa imoto noma ke whatever noma ke even simakhaphule mkamntawudala no problem as long nje lapho akuholela khona usho njalo umhlabele lapho angiholela khona ngidamlandzela simlandzelele lokunenge-ke tabe sekathi chaza ukuthi nayiphuma igroup itazi yakho akuswelekile ukuthi ngijabule ngalo sitha. Siyacela-ke si-indicate kakhulu ku-indicator kuyasisida seniyakubona kude kudla lokukhona but nje kuyasida naloku labanye bese kuba khona ukuthi bese ngathi manje wena nabani ula ngibani mfundisi hayi ngeke sikutshela yini ukuthi singakufaki la. Okay ngiyabonga mfundisi. So lokuthi bobani bakhona siyamonitor labanye kube khona ukuthi hayi wena ungakhona yini ukuthi nayi group nayi bla bla bla, so as indicate njengabantu abathenga ithikithi sikhombisa lithikithi lakho. Lokunye ke bazalwane kutawubese sekuvele kuyadendakalela. Siyambonga uNkulunkulu ngicela kubeka umuntu noma angakacethi but nje ngalokuthi nako sehlethi nemvulo omdzala usakhuluma babe umuhle udala emazweni nemhlaba uvuse Jesu ekufeni uhleti ngesekunene sakho ungcwele kakhulu umbusise na umntfwana wakho.
mbusise nangu indodana yakho egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane, nithanziwe kakhulu. Make sure you spread this message and indicate and show up. Amen. Hey, hey.